umthwelakhe ukhona umthwelakhe wendlala into zakho ukuthi umuntu uzikhanye ziye phambili kodwa into efunekayo kufuneka ujonge amadlozi akubukweni izidalwa zokubukweni ukuthi awunamatyala na ukuthi wena ukuthi awunamatyala ugume ujonge izidalwa zokubukweni ukuthi wena awunamatyala na akunazikhalazo na okanye omunye umuntu umntana wakuwosi wakulolo wentombi umntana ongasokolisi womntana amasekela mntana angene into kamamake notatakhe angawabiza amadlozi akulotata kanti lo mntu njengoba ungabiza amadlozi akulotata kanti ngawona mnika inhlahla lamadlozi akulotata maseke ngokuyena khetha icala lamadlozi akulomama aphazamile khona ngoba lo mntana umama ngizange bathathe baqabana maseke kuyadinyanga amadlozi akulotata maseke awona mphifa enhlahla kodwa yena soke kukhala ngamadlozi akulomama maseke lo muntu lowo noba ungamenzela imithi yelakhe nekuqala ukuthi lo muntu lo aphahle amadlozi akulotata aphahle amadlozi akulotata ajonge ukuthi ngaba yini engamandla ajonge ukuthi ngaba yini izinto zakhe zingamengeni noba ungamenzela imithi yelakhe kodwa ngeze lo mithi yelakhe ikhanye angeze lo mithi yelakhe ikhanyisele emsebenzini kumbe kuyo yonke lento ayenzayo into ngamandla owona mthi izidalwa zakubukweni amadlozi akubukweni akukhanyisele akunike akukhombe indlela ukuthi thini funeka yonke into ufumane amadlozi akubukweni ukuthi akanabango ngawo base amadlozi akubukweni abenobango ngawo izinto zakho noba usebenzisa umthi uye umthi uvaleke uye umthi izinto zakho zingakhanyi kanti zizidalwa zakubukweni zidlule zakubukweni uye kuthi wena uye emaxhantini kokweni okanye emlanjeni okanye elwandle uyothenga abantu abadala unqulelwe ukuthi uzokhona ukuthi indlela zakho zivele uzokhona ukuthi lo mithi uyisebenzisayo inhlahla yakho ihambe kakuhle namadlozi akubukweni ukuthi akuvulele izindlela kodwa umthwelakhe uthini ukhona kodwa funeka ujonge izidalwa zakubukweni uba wena awunasikhalazo sikuhluphayo awunamatyala ungakhethi icala elinye lakulomama okanye lakulotata ngoba uzela abantu ababili thokozana.